torti. Atau tahun meroni na tua-tua. Sama dulu makan kami berdulu perhorakan dia bukan dia tuh sudah dia. Hirap na tua-tua firman na pakki bahul-bahul keserangan. Hirap itu torti muna dia bukan na berenami. Saya dulu mana pangomongan. Dia mau Honani hatu huton. Nunga di pasata ni boro cipiri todi. Jala tak mahitatu ada perjalanan Euro sate. Jadi Sony mah dihamu hula-hula nami senibar. Raja nami molo tuppe du molo hami raja nami. Marbaba henok kita pergian Euro tabara dua cikion. Serun nami tikki ko amura dana mi logo nam jeri ba Sony ma bobo nam yate jadi amang baru ya betul ulo si pasator nani bolu kami okan kami pilot perni boto nami on titulo iro paslo bueno era na titulo kuri hani do bueno na sana jahar bang iro na sara mata anak kaninya baru boleh saya disopir ina botonane na sini to oh mau lihat di tujuh bolino tadi okan anak kaninya ni do jadi mau lihat di Tuhan ya sifat satu 6 euro walu ba kilo per ni botonane on gabe bang anak ko baru Christmas terebe ate gabe tu lah Christmas terebe dari saya mon tu pohopu panggoran sia tu lah saya mon tu pohopu anak persagoman 10 tu saya persagoman tu pohopu seboru 10 saya persagoman motu noro 10 saya motu nomor amarangi botonamyon 10 tu lah nomor amarangi siapa Tuhan orang itu lah. Oh. Saya mai di Erana, mana nak toru nak berjalan. 10 obat. Saya mai tu nama nuturi ulau di sarma toni nak bernanya. 15. Atas 15 nak boi pasal nani rotuamu. Radani korunani butima. Kita bersama
sahak nyulut tuhamu roh lain masuk dari penelitian dua ada seciting nasi kopa kolang-kolang pangrahuna oke setelah urus nasional sahak na urus helbang untuk rambu seamat kari batama na manggo ipas-pasuna sama pertikiro kamu mapaliaton Saka kayo no. Gabi dalak na oras. Ala sisada udura dohami sude nang pajjaita si dito nga si Anipar. Da udur. Chan hami si Anipar maharoronani. Rodo hami tutu madoho ti sude akatuan di bangar na mabuat pir. Boras pir. Pir mapok ibaul-baul pasaloman. Pir mato temu saluhuna. Pinopan hinaboronan sa luju-luju makapasaloman. Songon na ni ipapatarhon na tuwari di pangarapoton. Iya sa kani na ipabotohon muna 5 maulos. Ini na tulang, 5 ma. Tulang ma ko ka langsung. Hamu ma na mga turhot tuwi sa mahapiahan ni ulos si pasaton nami. Musi huriyay magbata muna. Jadi dari tulus nama si Pasoton Nabi siap kami mula-mula nama lagi sili tonga 5 ma Pasoton Nabi dan itu hasatan nak kamu nama Tuhan boleh ada kau di mana hati jadi Rohan namin na raja nabi sulat ko mahami. Sili tonga hula-hula mga baik kamu ma, dan uriya baik kamu. dari agama dan masuk ke surah mulai ada mah ibu kota bisa berpengalaman Mona tema tutu dia mo raja nabi hula-hula namin betul sulat ko ma. Songoni ma dia mo bona ni acu uton. Gabi raja nabi. Ison rohami hula-hula na poso muna marga panjaitan. Ima nalaho magadopi gokodok jojo muna. Ima di parsar makuan ni ibu tanamion. Ibu kami do waraspir sikat neme namar nudu. Asang giat pagi do tutu hatta. Asa marnudu batang pagawean. Marnudu na parhorasan. Dihamu sudah pinopari ibu tanamion. hebat itu Songok kata ni si beritodi. Asa pirme na poki baul-baul pasamotan. Pirmato di hamu na saluhna. Saya luju-luju manak pangamuan. hebat itu Kakas do bigol hami nak kina mangburu. Dijuduk mulu na pinaboto muna. Ima dihagabe ni imoto namion. Nang titir maranak, titir berboru, marpau po si anak, marpau po siya boru. Saat do nak tunamar nono. Sanggia batol pasatu hatta tuhamuna. Pinopari ni imoto namion. Lumobi so parsar majuan ni imoto namion. Dapat sondek na tua-tua di amuna asa tiba batu di rumah kutibuan batu di sopo nunga gabe ibu to namion sang gabe amamu pinopar na poso asa mo nanek puli batok di lo kita bogan dapat tok dihabok na uli
nuju banak pastomotan asa bagasek di subur dan jaga di wonder saya tuata dia bukan jaga umur jala si torong pinopar so ni mang baru hata di pagawe perhormatan dia muna na buta pada kami dari hata ni adat urus dan sepaton nami 5 doate amang baru Ini tulang, tulang. jadi tersokon ni ba persahan na sokon na pinaboton niya mang baru nakin sana ma tu anak anak boy pan baru na iban jalot Itu paromen. sana tu boru sana papusan anak sana papusan boru sana ma notulono na kinate Tony ma boru hatatan na
Tuang na boy tapasat kami, siya kami ulaw na po sa marga pagdaitan. Doon namin o atahawa sina asa si Didik Masyok Pawarong Palu-Paluna. So nguni peulos na boy tapatupa kami, siya kami ulaw muna. Tuak tani bataba na ang ko'y pasupasura. Hem matutu. Sa solo sa di bakolena. Nung ang saat tupasan kami ulos di bagasan tikon. Saya saat may daw tuparorasan. Saat mga tubang gabihan. Basta tayo ka tikon na tuwang muna. Roro hari beribang muna, iba buruni tulang muna. Dalau pasaton, tongong sakti-sakti manalau, tongong anu pagi ada persaruban gondi dan udo. Kurang mahal dari kabudi, sibuk bernami ala Amerika mau di Haroro nami. Jadi asa so di Haroro nami, asa titim mana tinopa, odong beres di rumah. Oti sosalia betong, dari nami, sungkurang ma pinasura. Kamu percabar sana tu bagi dia mau perhubas nabi. Musi na parsi.
Maka semuanya disuruh berjamaah kepada saudara kami atas segala berjalan secara timur. Raja kami memang kami dalam komuna dan sudah punya tetap dari penaik. Dan sudah usia itu lahirnya terus sudah dia. Raja di bola tentang bersama harus 10 dari kesebutan segala itu. Kasih marah hari raja. Kita mulai langsung sampai presiden. Imam Marsoba tu radani hula-hula mupatai dot hula-hula musulitoma dot sianibar dot padaitan Hirap na tua-tua niutu karak-karak kaya lagi kada boleh lagi Rotu Tuhan Marsoba Tuhan radani hula-hula Tuhan mardohak kebeng di salunai hingga radani hula kamoron nami asa saona ramina tua-tua asa pinatikap kudur na ito abis tabian kuliah to kau mangalaka saya kusima ada botak persaulian hirok na tua-tua pitu mainlah bulangan nyari 12 bilangan di bulan saya cuma tuturi hamu akka persarian na puli doaka muna boleh pengaruan nungari patakka muda nunga satu hari ima somon mual tio toh tuhut nomor saurarai anggiang matutu tio na tahu mual tudulan narion ada tetanggar mapor tu bakta tua sinur matutu na pinamu dale manang nyula bunga pisang nungari dalo hari le asari na tua pago nomor 1 dolar penarobian orang kaya mira dari ulah muna dalo Tugadana mari hamu kerajaan pamoron namin ang Maria. Satu satu buktian. Bunga saya kalau kami
Ima duhut nama saudara dohot multio sama keterangan sah mana tu perhorasan. Kau ni mah sahani hata tu hama. Dulu di maulang tadi amuna tulang nami rajai sirait bona tulang sirait bona nyari sirait raja nami anu ngajupat dikina dina macalo ami di harorong muna tulang nami nama ami sirait do satu bona nyari do hula nama kilo rajai sirait badang ma pano mononya. Muna alaman muna di Parsaur Madoni di kota kami. Jadi ni aror kami bukan itu si bobol kami lima memang begitu asal ada orang masuk ambil ada dua. MS dapat rumah perlindungan di Siborok. Apa tadi pataro sudah dua orang paham sudah di Paroro. Hei matutur raja nami Aku nih ala ibu nami on bunga saudara dua lebih matra pikir maranak pikir berburu mau popo anak mau popo seburu satu namar nono. Jadi pas satu nama itu mulus juga jangan rapuh. Jadi tarsong oma perjalanan. berapa itu lah Alana Gualu Yanakon ni ibu tanamnya dirut lah dulu bawa 5 boru. 5 bor Jadi saya di Malaysia dari Walu. berapa itu lah Kalau para sarama tu kau pusenana sia para sarama tu kau puseboru 10 saya mau tu nono 10 sada jadi pas satu nami tu muse tu ha lain nami nomor orang ni saya mesti 10 dua saya mesti ngani tu yang botona 10 dulu so ni mah bui terbatas tani ini mah lima urus satu berapa itu lah tapi Zara-zara tu lah Parita namar marangi namar hahadoli partikenon buka tami jo tuhamu apa rasidoli nami na saudara kita di pertuan ni na boruto sagi masih nian nomang na sodi keperdalan ni ulos walau boy rak dapota surya ka dengan tubum ni sonon manang na dua pihami mangulos sa daulos rade mahamezi gawe itu gawe baima jadi memang boro mulai ate mah sonang maroham Berarti rezeki di akar dame nagi nemo. Jadi hebat tulang. Lanjut tulang mah anak kita jadi ya lupa. 10 tahun masih tulang sirai amang buru. Jadi mau lotuk ope perjolo nalau si pasahato siap tulang nauli asa dusruhan nami kami namara-marangi nalau mga pehot tu peparan nih na buru nami on dohot satu namara-marangi Gabi tulang ate setai majo gabi tulang jadi amang buru gabi tulang ala naung radedo rohanami kami namara-marangi tulang sirait nalaho pasahaton
ulos si Ganjang rampu. Si Toro rampu ulos na Ganjang. Ang kiat matutu tujulan na rin namang buru. Lam Ganjang umurmu. Jala Toro paka goparan tabani na ngongi amang buru. Matututu lang. Asa doon ma son meron ni tua upasahat kami naking na marludu angki matutu tujulan na leon dihamu ludu aka pangkabean ludu ro aka parorasan tu sudah aka goparan ni na buru namyo Matututu lang. jadi amang buru mamereng mahami utiki asa ujalo kami tortor nami nalaho pasaton uluson sesuai son meron ni yang dikunak tingay goraon nakasatan lulus pasator na di kamu pasatan lulus oh Gabi itu lang. amang baru ngaboy calon nami Para sa mga tulang Diyo, Panginoon namin. ulus nagajang mahami tugaw paran ni day nang naburjo ni boto namion riri damang majo naupar tu si molo soaha siray na bolo ni babay Gabi apa gabi? Saya mah bunga masyan punya saya Gabi itu lang. bunga saya bahu bisa nanak lo bahu bisa bu Sana ka tu tutuni din ang bawa. Para sa kuman. saya ya Sana ka tu boruna. Para sa kuman. bahu tu Bawa kusya anak sada. bahu bisa buru saya Bawa kusya boru sada. Gabi itu lang gabi. Jadi bertikiran wasat kami mah tubo na tulang Raja Israel. Pajulo pasatani mulai hati isiala bertemu Tuhan di bawah Tuhan. Gabi itu lang. Sudah pinopan ni gotonami son. Lasawa nami tuang miso sirait sudi. Kalau Tuhan ni nakoi son ni. Kalau sirait na bulusa dede. Sadenai sirait sikap rama ikut Tuhan Tuhan ni. Gabi man itu lang gabi. Lasawa nami
di pertemuan di Saumatua dari kon pangyang kami sehingga may tabay itu anak kapasu-pasuna tusuli amo pinagparni botokon matutu ya lasoan namin nakin marpopus ya anak marpopus ya buru jalan marmono torok do pinagparni botokon so kami pasama jalanan balik kang mapabagi tumadulot si taduan hari mula gabi maulah hanu maksi paulu matutu balgat yang lihugo balgat yang soko nunga gabi boto namion so gabi yang mahamu haka pinoparna na poso matutu Raja Nami anak song si Jokowi do song si Megawati matutu sa isuyo masa mabutihan nunga sa non adat tu iboto namion dialadinkan kemudian kami hamu diulawan ni Saumatuan masih pauluan saat mahamu tu panggabian saat mahamu tu pahoran matutu Raja Nami jadi lulus dari pasat kami adong 5 lo tulang sada mai persadat tuana sada persadat tu guru sada persadat tu bau pusian anak paupus ya anak paupus ya guru do nono oh gabi tulang gabi sada mai persadat tu edani imoto namion nakita tani Rajai Parsago Assalamualaikum opung tulang Buddha nami tu hamu sonondo di pasal maduan ni nabur namion anu kata ni na tu nama dok songol lo dia dulu nama si jojoan tengok kamu molo harung dia hamu na orang lobi tinggal kamu atong masih ajuan molo harung dia hamu nagale dia mau pepala ni nabur namion tinggal dua motong masih rupa ngelapakan na di si songolo te na maksi jojoan sa dolo kan maksira ko na sidali anong do tiu na bagdo mo do halis sa tempat maksi jojoan do halis pabaitu na dami pabaitu na dinggan so diro na kamuna kale ko tolu hamu panau dale dipudian ni na bono nami onan do satu ngaru ko bigi hami hamon no na baggulut pernah hati hamu dinggan na bono nami on ate oh lu mudak ki na udok ko ni molong na gali dia kagimon magsuru ba ka mo tong ate molo ibak kay hamu de isongoni adong ma tubu ma di hamu son hatani na tutu na madokon at simon pangalapohi ni na pinangat diarian tudolo kamu akapapalin na puro namion dapat akan nauli tutulog kamu tutu dapat maakta paca motan semua ini masih kami sian opungmu tulangmu ingat tamu mahida Amang pada nami Gabi amang gabi. alana pitu alay amin malawan jalo torto Gabi amang. nakikurang semangat do uja hami ala urang tabo Ede na yun. tagading ngay do ete nay Oh, ido ate. kahit maso nagirang-girang ngay Gabi amang gabi. Robert ng mga lepong Mau lihat amang.
pasonan na istua-tua titikman nanti roba urung doa anggo pangarahuna otik sesadia memang baru ulos na gajangi upasat kami setuhan ta mamang goyak ka paso-pasona asa sama solusa ang upayarin tigaras nunga sa alpasat kami ulos Tuhan mo kaparan ni nagpuro namin sama mo talo na tupang kabilang jumalaw paro rasan so ni mamang baru siyan bona tulang sirait na siyan lupag dulu kaya kamu matu bona nyari do tujero pe mamang baru tersoni mah Gabi matulang sa lima kamarete mana ka arasana. Gabi. Partikil pasat kami ma tubo na nyari Razai sirai. Bila mo ang guru nami, ala sobrang haroro nami, siya hula ang harami. Alam magula hidung si ibotok ku tuan inapuro. Gabi itulah. Jadi terwata memulus malas pasatun nami si pasatun nami well. Ima siang punanyari, ima dohot. Hula nama tidur. Pasatun nano, selama perbunga puana. Betul itulah. Kau ni mana hita hasil motor? Oh, punanyari mah perjula deh. Punanyari yang betul. Gabi, siapa punanyari obat nak? Obat Razai nami. Gabi, perbunga mai Tuana. Perbunga dua. Perbunga mah perubahan di perbunga. Oh, dulu. Perbunga mah tu nono bahasa ada. Asal tadi dia nono agoro. Oh, gabi itulah gabi. Masa mengenai obat. Pasal kuat taman namang goki pasu-pasuna. Mati tu. Mau lihat mak. Mati hula nama tidur Razai sirai. Iya. Tua anak do tu pahupu sada. Perbunga mah tu do pahupu sada. Kalau mangulahi mah akka ibotok tu anak ngira berguna. Saya menontu laisin opusi bayi mah. Saya mah tulai papera. Ibotobe. Di nenek pasatun namin maulus si Toro Prabu, ulus nagajang, ulus herbang, pasal sodongono sono isi dua, asa gajang main sumur bagasay itu, asa gajang main bodor bagasay ni sumur, saya ka si gajang umur mahamu sudah peparan yang guru nami, jala si Toro Pinopa. Mati tu Razai nami. Di nong naki di bawah kami yang namar ludu, asa ludu babang gabi ludu parkurasa di kamu, asa eme si tiba tua parlinggoman di si borok amat tadi bataro si tua. Oras nyala gabi mahita sa lup na di paroro. Mati tu. So nino na dua tu dinong sa rumah tua naburu namion. Asa balgabe tu ni rumah balgabe patu ni sobo. Ngagabe naburu namion saat tu na sa rumah tua. Sehingga gabe ma ada tapuparan na kana poso. Mati tu Razai nami. Asa tikto ingir-ingir bulung gay to rata-rata. Dia kah tagabe hata patu. Hata horas yang dipasahan yang kamat daraja yang atas oripada terlalu bisen hata di bata asi rohani di bata mejakon ng badan majalo ng todi di pasau tamatan nomor 2 di bata lain pasato na maulusot tuhamu yan akon namin nasma rohani daing muna majakon manang todi muna so di mamang permusin kami di neneng pasal dulu semahami sian hami hula-hula nama orang di ala di parorot ada do baulonon ala ni hupang hidup matu hamu pargocinami baik kamu agot dak paroroti
Mola. Nabuhi terpasat kami amat dari batama tong namangguhi pasu-pasu nasi Matutu raja nami. Agi batong mamas-mamas bata na martu di bata. Desa ko ni pangiluan muna. Manudu hagabion manudu sangapot nang habis taran ha. Habi pasori bisa luhun abok paran ni nagdudu namion. Di basata mo masira karana nami. Ulos nagajam sidoro rapu. Agi batong majak ko di partok den ko paran ni lenaon. Asa gajang mabagita orang gajang barita gabi tumpahon na makana bertua di bata taba atong raja nami dirok na dua asa bago na mahal ko dulu ng rogian oras mahami ang komuna sa luna na majaro bar liba gadda madihamu namang alian alani aladong ni usipon na baku bertua na kaning asa magdong manape hata muliate Bani kau raja nami paling kau ngomong na asa borat kami raja nami na pasa haton sopan nami doho capak nago asa dia go makan uli narengan di paparan ni dailang na usor madon amang parte nami asa pasa haton sopan nami mahami tulong nami raja isirai tulong mangi umanuruk baita mang maeda di parnai baita mang Kebadan si raja dayang kau tiba hidup badan nasa boyo saya sini nampak bawa tapi no partai di patahin pesta partai di sitari dayo sarari rohana sojadi masih baik dan kenyang naik dan karong hidup par Sitang ka doy na, sitang ka doy na, marti olian.
bermain nau dolo ni tabian. Manang nau dia pia musalu na ko para ni amang guru nami do iboto nami on. Saya tu sina mo dapotan akka persaulian. Do akka Hagavio. Matutu. Asa sama solo sa mau pagren di garas. Sa ano na guru nami on iboto nami on tapatatu pa rin na pasatok kami. Sa meta tupang gabian cuma lo tu para orasan. Sino ko ti mami ang guru. Oleh ati maraga nami itu sama ni sudah ina bulung yang harus aku jadi bagian. Dak sudah sobau kuda udah nak pebainan na sudah dia. Alani raja nami asal titik mana tino baca bicara wena rauna. Tu odik susah dia besok bana mi lombol dia jabar nagu amat tadi bata mana mangguri pasu pasu. Matutu amang guru. Desi kop raja nami. Alang ado seruan nami. Mamare ruso binoto na madohata. Mamale. Jadi permusi nami binua main natanoli binantu tingkat pasu. Kami mengasai bangalian sa doa kapasaton lulus. Saya mata dewata ma akan nama masu. Di bawah pande nami bama si tio las padomu ma suasata asatan nai. Di hula-hula nama telurun raja sidijak. Hula-hula nami hula telurun raja Torus.